باب 107 الأمر كو يمرغل بالأكل نيامغل من جانب القطعة هلك سنغو بليتي سنغو نيامرغل سنغو والنهي هدوغل عن الأكل نيامغل من وسطها كحقونه تتا كوتون نوكاتا تشاف في نيمودون قولي صلى الله عليه وسلم ما كن لا كما ما وكل نيامو مما يليك كو هيكما متفق عليه كما سبق وانا في إينو وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بماكي البركة ande barki ñamete on tanzilu jippinte yuppo wasata taami ka tumbere ñamete so goɗɗo yehi noon nokki ɗon hara yo ɗawi ɓe ya barki ɗin ko ɗum waɗi fakulu ñaame min ha fatayi ka seraji mira wala takulu wota ñaamo min wasati ka hakkunde mira rawahu abu dawud at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wa abdullah ibn busr radiyallahu anhu qala kana la tanikli nabiy annabi sallallahu alaihi wasallam qasatun pileti yuqalu laha pileto hino wi'e al-gharra'u ibe jami pileti wangal al-gharra'u jalbungal ya'miluha hakeko ngal jalbi ko yettata ngal arba'atu rijalin ko sukabe nayo dido jettira sengo falamma katuru bimana dum do foko nela do wadi dum ko fiyo fo hawtu nokku gotum pileti jalil fita inne ko bamiram on no fandi falamma katuru tuma de be si tawi woni be dudi tawi hay on don e jandude be hejata jesa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nela jicco fi tun wata be yettu filasi dido fiyo goddon takko mabbe fa qala arabiyan kejo innoyi ma hadi jilsa kullu linde jonde nela do joni wi arsifa dum qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki inna allaha alla ja'alani wadila abdan jiya do kariman teddudo wala mi ja'alni wada lan jabbaran dundaran kejo anidan salotodo mettudo fi toni totodo ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلوا نيامه من حواليها كسراج ميرا نني ودعوا ترسلون ذروتها حق نمكم دون يوغيرن يبارك فيها بركين ودته ندير مود رواه ابو داود بسناد جيد بفيران دين ذروتها يوغير ميرا واي على كهور ميران دو on tertudon de kasir dal sabu ko dal on wada kon poccale wa dammi an selli kadi kawadi tural inne ذروتها والله اعلى واعلم